ngelam jong ka Neutral Border Dispute Redressal Forum hak arpu terik jemang arhajap san kila patuklar ho menteri rangba ka jelau konrat ke sangma pan penti kana ya ke jingshingan ki nongshong shnong ka time block 1 but block 2 shwa kani menteri rangba ula lum ka jingalang bat ki nongelam jong ka forum banyak ran halor ka jingya ka ja yo pot usam hapreng ka jela Meghalaya bat ka jela Assam haba keren shkila pathai kubor uba thayang bat uba cham deme sungo kile thu baha ka jingelang kila IT ki duler komju ru ka map shau menteri rangba ka jela khnang ba ka sarkar kan penan kami ki ha ka jingkran penbet pon bat ka jela Assam ha ka wat ka baar kila tho kumba kalong te ki biang ki record biang ki dokumen tinggal split ye kani how chief minister yang ka Assam kita ke dei kentin ki bu ai ke insuran bangile ik ndu doktor ri bat nga hadin ke jialang ke belawai nang ne te ya kan ro kumbang ai pi te ngampala ban ai pi keno komen tingin sopek ke reaction chief minister ke jing dawa yang chief minister Meghalaya now chief minister yang Assam bat hadin ke jing ndu yang ginegi chief minister tingin sepek ke jing mi na ke jing keren yang ki chief minister na ke yang gibor ke district council kila persang kila le bat cibetan na ke nega block 1 ke baklim ke Assam ke deh pok yang ka kadang ke konstituensi yang ke MDC konstituensi yang ke Berto Mukro konstituensi MDC te ke jing ya sarkar Meghalaya lada ka chimkia namar ba hakne ke election MDC ke ladep punya jahil citeng na ginong sang chnong yang ke nega block 1 ki hapo ke konsensi yang ke bertu ciliang mentang dan kalian ada council tumbal ya keren ni rangba temaka kalau isu ru ya ki notification appointment ya acting roy nangta ka acknowledgement ya ki rangba chnong nangta kal issue ro ya ki land holding ya ki patah ali ro tenda kalian di bor district kemud kilale tementang indang up stang ya ka state comment ke ka baga state comment kan sim halor kini ki jing dawa jungi bat halor kini ki baga district council nah west yang ke hills kala sim kia ya kene kekam datang kata ni pau ga jusung ngu yo sarkar mo marba hadin bun sin ki appointment mengilapan te manta chief minister la ayu la ayengi ke por ka pekerpang banyo ye gendu hage jingi don lang bat ki chief secretary nang ta jingi don lang ru badi additional deputy commissioner jongga west in the hills district te ki don ni sibun ki mat ki bang ye keren hage jingi de para kampur kamsam te chief minister ula pan pauhi ba ka block 1 bat block 2 kadai ke most complicated kadai ke bajwat tam yo let's say kadang jwat ban kalang pio te ye gani abau ong kumta kamut ba kun saranda tenrai ula ayeng yu kata gajing ka assuran mo badali leru ngin om sarandar ha gajing gede begane te ngin ya keren hi ngin ya pagi bada itu por nagaleng jungi gum ka HBDRF ro lengba advisor jungi ba Erwin ngila pular ya ka sarkar ban ai kita ikut islah ke kam balong nadu por bari beja te ngakwa ban kedeu hamne ban point out hamne tang kini ki lai sau tili jimat kiba kum ki pai nong sunong jongga block 1 block 2 ki don kam ban tip but ka point number 1 ka dei gani ba hadin ke jing ya keren ke jungi ha ka jing dei bat ke jing ke dong sunong ha ka jing dei bat ki kot islam mo ikut islah ilan holding ki pata bat kunta terter tega ke ba usip ni star lakular ke longkum ni hadin ba ke Gentle Hills Autonomous Council
kalau dia penim dia ke elaka, kalau dia thung ya acting deloy bat hak ju kepor kalau ai sanat ru ya ki we snong te chief minister ong ba saya keren baru chief minister jong ke Assam bat lat ki pai ba ki bakwa man apply ya kata galan holding certificate ya kita ki pata support Meghalaya I can apply ki bakwa Assam I can apply Assam ya kan ni ulah pular mengikran baru chief minister jong Assam kabar agaknya dia bagi development tinggal ya keren hi agaknya kata humanitarian right mo agaknya dia berkata hoklong beriman beriu namar bahadu mentah ko bagi cak keren berbor timpat yo kino kilat skim penroy bat kenta terter ti nakaliang jong chief minister ula pular yangi ba saya keren baru chief minister jong ke Assam ban penek pensa ia kata ka status go kumba julong kumba lada dia keren bat kabadon kam kalong ba lada wan ga kino ki skim ne ki lat penroy na Assam ne Meghalaya ru ki dei ban tre de ka jing yes nyau thu jemut lang bat segwe haga jing dei bat ki residential certificate kumta terter te wehi baga district council lep ai ka senar ku hechnong kledon kata authority ban ai mo bat kebadon kam kalong ba ban apply ki epic election photo identity card nangta ki Aadhaar nangta ki MHIS card bat ki we de ki kot kisla badon kam te yakane ru chief minister la kular un yakren bat chief minister jong Assam ba ki la ban le kat se bagi mon kata ka jing sngem chunga kala hi ban long punta tang ba chief minister ong bagane ka kam kalong ka bae bat ka juat ba ka jing yakran kadang yak bat ong ru yangi ba ladangam klet la sem hajar ken bro kan sedong ga election Assam dei te kan ni kala ban simpor lanu kan simpor bat ka wek bron kam kalong ba lada kan ni ke issue ga next lem ka jing tak kalong ki berujungi kemar bagi pun ki berujungi ki kasih penar kom ok tin penar jungi tidit dot kim ko asko Assam ki kwa be chimi kale ti yau kar biru ngimla ban penbori un maru kar biru don ukwa hi di Assam hi hakata ko kom te namun ta ke jing dawa bakat ki jong kam tharai haka ni ko kom ba chief minister keren ni ha benta bat nagalian jumiru ngimla hi ban yele yegane namar ba ladangi penek thani ke niru kan poi cek thma de ke ai brang kam galong nin persang hi ban yele wan wat kilat genti bat hak brang kam de kalong ba ladangi yo tang kata kalat ban apply ki kod slag don kam mo kuma menir ku epic card Aadhaar ka puta terter MHIS card mat kita pata puta terter kadai gawe na ka kabu ka ba crowd yang ngi